the story of Josiane. I think so. It's really a good project, and she incarned. Abantu bose batangira gushima Imana ngo nukubera ko umuzungu yagiye gufasha Josiane. Are you guys for real? Ubu ibintu byose abanyarwanda bakoreye Josiane, icy'ingenzi ni umuzungu wipwense. Narabibonye ndabiceceka you guys. Narabibonye ndabiceceka ariko sometimes enough is enough. Ngo my name is this and that, ngo I'm from Germany, ngo vote for Josiane. Like who the hell are you? Urinde turakuzi wamariye iki gihugu, wamariye iki abanyarwanda. Uzwi nande kugira ngo use kubwira abantu ngo batore Josiane ngo just because you're from Germany. You know? Abandi hirya no hino. Ngo abazungu bari gufana Josiane, and so what? Abahora bavuga ngo Josiane ngo niwe Miss Rwanda yatowe n'abanyarwanda. Kubera iki abazungu bagomba kuza kumusapotinga noneho? Ni Miss w'abazungu se cyangwa ni Miss w'abanyarwanda? Tubigarukeho. Ntago ndi raciste, je suis désolée. Ntago ndi raciste, bintera umujinya. I'm so sorry.